Madam President, Council members, I thank you for giving me the floor. Allow me to begin by congratulating you on your presidency and leadership over this Council during the month of March 2025. I also acknowledge the contributions of previous speakers and briefers. As a member state of the United Nations and a prominent contributor to peace support mission, Rwanda stands in firm support to peacekeeping and peacekeepers wherever they are and wherever they serve. This is precisely why Rwanda insists on accountability and transparency for all those who are mandated by the UN Security Council to serve the cause of peace. Allow me here to bring more clarity on the conflict in Eastern DRC. Madamu Perezida, abanyacyubahiro bagize inama ndabashimira rwose ku mwanya mu mpaye wo kugira icyo mvuga mbere na mbere. Rero ni mu mperugari rwose nshimire ubuyobozi bwanyu bw'iyi nama muri uku kwezi kwa Werurwe 2025. Ndashimira kandi uruhare rw'abavuze imbere yanjye ndetse n'abatanze ibisobanuro. Nk'igihugu rero kigize umuryango w'abibumbye ndetse n'umuterankunga ukomeye cyane wa gahunda zishyigikira amahoro, u Rwanda ruhagaze ku ruhande rw'amahoro n'abasirikare bashyizwe ahariho hose naho bakorera hose. Niyo mpamvu rero u Rwanda rushyize imbere ibisobanuro bihamye n'ubunyangamugayo kubabiherewe inshingano n'akanama k'umutekano ka Loni ngo baharanire amahoro. Reka rero ngire icyo mvuga ku bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo ntabwo cyatewe n'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone umutwaro wacyo wose washyizwe ku ntugu z'igihugu cy'u Rwanda ni ku buryo budakwiriye. Byongeye kandi rero ibikorwa bya bamwe mu bayobozi n'abafatanyabikorwa byatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibasha kwirengagiza inshingano zayo, cyane cyane rero izijyanye n'ubuyobozi ndetse no gucunga neza igihugu. Inkomoko nyamukuru y'iki kibazo ni ukubangamira ndetse no gukomeza kwihanganira umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Nubwo rero ufite amateka mabi y'ubwicanyi bwibasiye ubwoko bumwe, inakoreshwa rwose na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nyungu z'intambara bahanganyemo n'umutwe wa M23, igakoreshwa rero ikoreshwa ry'abana mu gisirikare ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda udasize n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birababaje kubona rero bamwe mu batuye isi bagihitamo kwirengagiza ukuri kubikomeje kugenda bibaho, ahanini bitewe n'uyu mutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe uheruka gufatwa, bamwe mu basirikare bawo baheruka gufatwa bashyikirizwa igihugu cy'u Rwanda. Uko rero gushyikirizwa kw'abarwanyi ba FDLR bigizwemo uruhare na M23 bagashyikirizwa igihugu cy'u Rwanda, harimo rero n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe, byatanze ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyize imbere gushyigikira abarwanyi ba FDLR ndetse no kubashyira mu ngabo zayo. Kinshasa rero yabahaye intwaro, ubushobozi ndetse n'uburyo bwo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Icya kabiri rero ni hohoterwa rikomeje gukorerwa abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi. Rifite imizi mu mateka y'ubukoloni. Iri hohoterwa rero ryibasiye abaturage bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na Ituri. Ni mu ngaruka rero zivangura, urugomo n'itsembabwoko bikorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harimo ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, muri Uganda n'ibindi bihugu byo mu karere. Izi mpunzi rero zimaze imyaka myinshi cyane mu nkambi zitabasha gutaha mu bwisanzure ndetse no mu mutekano. Duhereye kuri ibi ngibi rero, ni iki cyakorwa ku gihugu cy'u Rwanda? Kuki se u Rwanda rukomeje kuba nyirabayazana ku kibazo mu by'ukuri kitigeze giterwa n'igihugu cy'u Rwanda? Icyo rero mu by'ukuri nicyo kidasobanuka. Icyo tuzi neza nuko u Rwanda rwakomeje gufata ingamba zo kwirinda kandi tuzakomeza kuzifata mu kubahiriza ko imbibi zacu zikomeza kubona umutekano, hubahirizwa kugeza igihe hazaboneka rero cyangwa se tukabonera uburyo bufatika bwo gutanga umutekano urambye ku mipaka yacu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madamu Perezida, ikibazo cya MONUSCO kirakomeje kandi gikomeje gutera inkeke n'impungenge, nk'uko rero bigaragazwa na raporo tumaze kwakira. Kugaragaza ibibazo uko bitari bimaze kuba umuco mu myanzuro ya MONUSCO, aho rero ishyirwaho
igitutu n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagasohora inkuru zidahuye n'ukuri ku bibera aho ikorera. Birababaje cyane ko raporo y'uyu munsi ikomeje mu by'ukuri kugaragara muri uwo murongo. Nubwo rero iyi raporo yagaragaje amatsinda yitwaje intwaro akora iyicarubozo, wenda rugero nk'ihohotera rikorwa na ADF, Codeco n'ibindi, ariko FDLR ishyigikiwe na Kinshasa kuki tutayibonye muri iyo raporo, ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwazo. Igikomeje gutera impungenge rero nuko hakomeje gushakishwa abandi bahanwa nk'inkomoko nyamukuru y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bigaragaza ubusumbane bukabije cyane mu buryo umutekano w'akarere ukomeje kugenda uvugwaho. MONUSCO yakomeje kunanirwa ndetse no gushyira mu bikorwa n'inshingano zayo mu myaka 25 yose. Yananiwe gushyira mu bikorwa inshingano yahawe zo guhashya imitwe yitwaje intwaro, harimo na FDLR, umutwe wakoze jenoside ukomeje gukora ibyo wishakiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka irenga 30 yose. Ntitwagira icyizere cy'amahoro niba rero impamvu nyamukuru y'iki kibazo ititaweho. Ubwanjye nari muri iyi nama ku itariki 28 Werurwe 2013, ubwo rero hemerwaga umwanzuro w'ibihumbi 2098 wo kohereza umutwe wihariye w'ingabo wa FIB muri MONUSCO ufite inshingano zidasubirwaho zo kurwanya ndetse no guhashya imitwe yose yitwaje intwaro harimo na FDLR. Ariko kandi aho kugira ngo iyo gahunda ishyirwe mu bikorwa uko bikwiriye, FIB ya MONUSCO yahisemo rwose kwibanda gusa kuri M23, yanga kurwanya FDLR, kandi uyu mutwe ukomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda n'uyu munsi turi mu mwaka wa 2025. Ni mu by'ukuri rero kuva mu mwaka wa 2003 iyi nama yagaragaje inshuro zirenga 20 ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemurwa, ariko ni nyuma yo gutanga miliyari nyinshi cyane z'amadolari kuri iyi misiyo y'amahoro ya Loni ihenze kurusha izindi zose mu mateka yabayeho. Ibisubizo bifatika byakomeje kunanirana. Ibi rero byatumye abaturage ba Kongo by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeza kwibasirwa n'ihohoterwa, ivangura n'iyirukanwa ku butaka bwabo ku gahato. Mu mwaka wa 2023 agace kose amazu 300 y'abatutsi bo muri Kongo yaratwitswe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Nturo, ni mu karere ka Masisi. MONUSCO rero yari iri hehe icyo gihe? Kuva muri Gashyantare uyu mwaka, ibitero by'indege zitagira abapilote ndetse n'indege z'intambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byarimbuye abaturage b'inzirakarengane mu bice bituwe cyane n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. MONUSCO none iri hehe? Ni iki kibazo cy'imiyoborere no kudahuza politiki bikwiye gukemura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mu by'ukuri tubona neza ko bikwiye gukemurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwayo. Madamu Perezida, kuva imirwano yakongera kubura mu Kwakira 2021, MONUSCO yananiwe rwose kugira uruhare rufatika mu kugabanya ubushyamirane cyangwa se mu gutanga umusanzu mu nzira z'amahoro. Ikirenzeho, MONUSCO yahaye inkunga igaragara ibikorwa bya gisirikare imitwe yitwaje intwaro, ndetse rero rimwe na rimwe irwana ku ruhande rw'imitwe nyine yakagombye kuba irwanwa. Dukwiye kumva impamvu mu by'ukuri y'abacancuro b'abanyaburayi twabonye mu rugamba. Abo basirikare boherejwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya Loni yo mu mwaka wa 1999. Barakorana rero n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na MONUSCO ubwabo. U Rwanda rwagiye rukomeza rero kugaragaza izi mpungenge kenshi muri iyi nama, ariko nta na rimwe zigeze zihabwa agaciro. Umunyamabanga wihariye wa Loni Bintou Keita hamwe na MONUSCO nabo rero bagize uruhare rukomeye cyane mu gukwirakwiza amakuru atari yo kubijyanye n'ibyabaye mu minsi ishize. Ibipimo by'abantu bigaragazwa wenda ko abantu baguye mu mirwano byatanzwe na MONUSCO ni nyuma yo gufatwa kwa Goma muri Mutarama 2025, byaranzwe rwose n'uburyarya, byakabirijwe cyane na MONUSCO kandi byagizwe igikoresho cya politiki bigizwemo uruhare na MONUSCO. Nabo bagiye batanga za raporo. Abanyamakuru n'abakora imirimo y'ubutabazi barimo rero
n'abagize uruhare mu gushakisha amakuru y'aho byabereye bagaragaje ko imibare yatanzwe atari ukuri, ariko kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoresheje ayo makuru kugira ngo isabe ibihano byibasiriye igihugu cy'u Rwanda. Maze kumva rero undi mwanya w'ibirego byahimbwe na mugenzi wanjye uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nubwo bimeze bityo u Rwanda rukomeje kwizera ko MONUSCO ishobora gukosora imikorere yayo ikagira uruhare rufatika noneho mu guharanira amahoro. Ni mu gihe cyose rero yubahiriza uburenganzira bw'abaturage b'abasivile, ikarinda imfashanyo z'ubutabazi ndetse ikanatanga inkunga y'ibikoresho ku mbaraga zihuriweho za EAC na SADC zirimo kuganirwaho ubu ngubu. Madamu Perezida, kuva ku biganiro biheruka mu Kuboza 2024 ndetse no kuva Goma yafatwa, hagaragaye rwose icyizere gishya cyo kugarura amahoro mu karere. Ubwo ngubwo tariki ya 8 Gashyantare 2025 habayeho inama y'ubufatanye bwa mbere hagati ya EAC na SADC Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama rusange rero yemejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yafashe icyemezo cyo guhuza inzira ya Rwanda na Nairobi. Ibi rero ntibyari guhuza imyanzuro gusa, ahubwo byari no gushyira hamwe izi gahunda. Nubwo rero hano mu nama hari abatabisobanukiwe neza, iyo nama yasabye kandi ko hakorwa ibiganiro bya politiki bigamije amahoro, bihuriza hamwe bose kandi bigira impinduka zifatika. Ibi biganiro rero bizayoborwa n'itsinda ry'abahuza batanu baturutse mu bice bitandukanye bya Afurika, bayobowe na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. U Rwanda rero rurarikiye kandi rwose rushyigikiye byimazeyo ibi bikorwa bikomeje kugenda bigaragazwa. By'umwihariko rero turararikira kandi tukanashyigikira icyemezo giheruka gufatwa na FCM 23 cyo kwimura ingabo zayo mu gace ka Walikare hagamijwe gushyigikira ibikorwa by'amahoro birimo gukorwa. Turashimira kandi itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rivuga ko ibikorwa byose by'intambara byakozwe na FARDC na Wazalendo bigiye guhagarikwa. Turakangurira rwose umuryango mpuzamahanga n'inama y'umutekano ya Loni gushyigikira iyi nzira y'amahoro iyobowe n'Abanyafurika ubwabo. Ni mu gusoza, Madamu Perezida, ndashaka kongera kwibutsa ko mu myaka 31 ishize u Rwanda rwakoze cyane mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge, kongera umutekano ndetse no guteza imbere ubukungu hagamijwe kurengera uburenganzira bw'amatsinda yose yugarijwe. Igisubizo cya politiki kirambye gifite ingamba z'umutekano w'igihe kirekire ku Rwanda, cyadufasha rero kongera gushyira imbaraga mu bikorwa byihutirwa byo guteza imbere igihugu cyacu ndetse no gutsura umubano n'abaturanyi bacu mu rwego rwo kwihuza kw'akarere. U Rwanda rwifuza rero ko akarere kose kabona igisubizo cya politiki n'umutekano urambye. Ni kuri iyi ngingo rero twiyemeje rwose gukorana n'impande zose kugira ngo twubahirize ibyo twiyemeje, by'umwihariko inzira y'inama rusange ya SADC n'izindi nzira n'ibindi bikorwa rero byizewe bigamije kubaka icyizere. Ndabashimiye cyane. A sustainable political solution with long-term security guarantees for Rwanda will allow us to get back to the serious and urgent work of developing our country and integrating our region together with our neighbors. Rwanda has always wanted a lasting political and security settlement for the region. In this regard, we are committed to working with all parties to ensure that we stick to commitments made, particularly the joint EAC-SADC summit process and other complementary confidence-building initiatives. I thank you. I thank His Excellency, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Rwanda.